Ikoranabuhanga rihambaye rya GMO cyangwa Genetically Modified Organism ryifashishwa mu buhinzi igihingwa gihindurirwa uturemangingo tukigize hagamijwe kongera umusaruro. Ni ikoranabuhanga ritaratangira gukoreshwa mu Rwanda, ariko Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi Dr Musafiri Ildefonse mu kwezi gushize yumvikanye avuga ko mu bihe biri imbere ubu buryo buzatangira gukoreshwa hagamijwe gukemura ikibazo cy'ibiribwa. Ubutaka ntibukura kandi ikirere kigenda gihindagurika, abaturage bakiyongera. Kubwanjye ndemera ko GMO yabigisubiza, kuko izo GMOs crops cyangwa se organs nuvuga ngo n'uburyo kugira ngo byere byinshi kandi ku buso butoya. U Rwanda rushaka gutangira gukoresha ikoranabuhanga rya GMO mu buhinzi, mu gihe ku ruhando mpuzamahanga mu bihe bitandukanye hakunze kumvikana impaka hagati y'abarishyigikiye n'abatarishyigikiye. Abarishyigikiye bakunze kuvuga ko rizatuma ubwiyongere bw'abatuye isi babasha kubona ibibatunga, naho abatarishyigikiye bakavuga ko ibihingwa bya GMOs bigira ingaruka ku buzima bw'uwabiriye. Aha ni naho ishyaka Green Party rihera risaba leta y'u Rwanda kugendera kuri iryo koranabuhanga, ahubwo hagashyirwa imbaraga mu gukoresha inyongeramusaruro zitagira ingaruka ku bantu no ku bidukikije. Depite Ntezimana Jean Claude ni umunyamabanga mukuru w'ishyaka Green Party. Yurebye kuri statistike imiterere y'indwara z'ibyorezo, indwara uretse n'iz'ibyorezo za kanseri zituruka mu bijyanye niyo gahunda yo kurya ibintu abantu bahinduye cyangwa bongereye ibintu bikuze vuba mu buryo butandukanye n'umwimerere uko mu busanzwe bisanzwe bimara mu butaka cyangwa bimara ku isi. Ubona yuko byongereye indwara nyinshi zitandukanye ku buryo ibyo bintu tutavuga ngo twishimire kubona ibiryo ariko tubura ubuzima, tubeho mu gihe gito ariko tubeho. Ni byiza ari uko twabaho mu gihe kirekire, wenda ntitubeho neza mu buryo bwifujwe ariko tukaramba. Ku ruhande rw'abahinzi bo basanga ikoranabuhanga rya GMO mbere y'uko ritangira gukoreshwa mu Rwanda hakwiye kubanza kurikoraho ubushakashatsi bwimbitse. Jean Paul Munyakazi ayobora urugaga Imbaraga ruhuza abahinzi n'aborozi. Twebwe nk'abahinzi n'ubundi usanga ibyo tuvana hanze byinshi bishobora kuba byakoreshejwe muri ubwo buryo. Ndavuga ngo dushobora kutabikoresha mu Rwanda ariko tukabihaha bivuye hanze kandi byakoreshejwe muri ubwo buryo. Aha rero nkavuga yuko icyambere hakwiye gukorwa ubushakashatsi hakarebwa ingaruka zabyo nziza, ariko hakarebwa n'imboga n'ingorane bishobora gutera. Hari bamwe mu baturage bo basanga ikoranabuhanga ryaza rigamije kongera umusaruro w'ubuhinzi ngo haboneke ibiribwa bihagije ntacyo ryaba ritwaye. Ko nawe urabizi mw'iyi minsi kugira ngo ubone nyine ibyo kurya ku bantu bose uri kubona ko nyine biri kugorana. Ni byiza ryaza pe, ariko nanone ntabwo ari ijana ku ijana, twabyizera ko ari byiza ijana ku ijana. Minisiteri y'Ubuzima ku ruhande rwayo yiherutse kugaragaza ko ikurikiranira hafi ibijyanye n'ikoranabuhanga rya GMO, kandi ko mbere yo gutangira gukoreshwa mu gihugu rizabanza gukorwaho ubushakashatsi. Dr Iva Butera, umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuzima, mu minsi ishize aganira n'itangazamakuru rya leta. Igihe tubonye yuko nk'uko nabivuze nta ngaruka mbi ariko bikagira kongera umusaruro bizakorwa, kuba bigaragara ko hari ikibazo biza gukemura, ariko umutekano n'ubuzima bw'umuturage butagize ikibazo. Kugeza ubu Guverinoma y'u Rwanda yamaze kwemeza umushinga w'itegeko rigenga ikoreshwa ry'ikoranabuhanga rya GMOs. Ni mu gihe kandi iri koranabuhanga ryatangiye kugeragezwa mu buhinzi bw'imyumbati. Daniel Hakizimana, Flash TV.